Talafatulau Samoa Entertainment TV nei fo itula ai usi mai al whaafonga sa whapoponga o nā tamua. Ua whetauile tōwhia to le fionga tufunga to alo whangaloa tufunga. I le vainga o le ofisa o le komisi o le toefuata ina o tula whonua Samoa. Mga luenga whaanga solo o le komisi o whaawa wail taiminei. O ngā luenga iau fia i le whaatalanoanga wha solo le wo o atu i savai i le vai aso fau. I lo ilonga tula whonua o penga a feiva se la wono sfulu a Samoa. O le singa luenga whaawa o le komisi toefuata ina o tula whono. O le iloina leo tula whono ta bale whewa i lunga o ala tele Samoa. O le ilonga lea na whaamaonia le pālemia taluai. Ia iu Leilua iwa lua o ta siva. Mō le komisi e toi ilo atoa laval tula whono ta bale a Samoa. Whaatusa i aso nei, ma tula whono i fafo. O le ilonga lea ua mai a whaatino mai sa vai ima upolu nei. Lea ua o ilona vaenga 5, ma le whaamoe mai ala na li poti whaaiu. I se taimi o le amatanga o le tausanga le nei. O le ofisa leo le malo na whaatuina mo le suesuenga mai ilo tula whono e so o tanga ai komisi tangata lau tele whaatau iana ngā ruenga whaatino. O le komisi foileana te whautua ina le malo ma vaenga SS whaatau tula whono whao ngā e ona i tutino ma ngā lulue so tau au ma le pālemia ai o le loia sili. O le tofia ai o le fionga atufunga whangaloa e pūlea le komisi o le toefuata ina o tula whono a Samoa, talu o ia au sia ngā waa, wa vea ai o se loia whaauina, ma ona whaailonga mawalulunga mai New Zealand. Sangalue ai o ia vea whaaton siri awao mo le pulenga o wafu mataulanga a Samoa, mai le lua osfulua i le lua fesulima, mai sa whaafoe foi, lona ia lava ofisa loia tutotasi. Inisi o tala, ele o mapule taulongolonga na tanga ruenga o leo saunga le mula o tele o tangata whewa i le awala, ai maisa o le taimile nei o toea ea ia onga, e pe on whaelo whaalawa i tele mai le pulenga, o le whautuanga maasani lava o le ave o le wha mua i le saunga le mua whanau. Ai maisa lava i ta vale la upasese ai o pasi ma ave ta vale, ia whautangia tula whono le awala, tau sia le sawa whaatapulaa, a wole o nā whaile fuspau, ave le awa no i whanawa o ngai kolosi a o tangata lau tele. Mo le mawina le mga ala po le sa o ngale lumo le teo po le nsia i savalalo. O le isi lea mga ala e lamatia i tele whanau a o ngale a o ngai tulanga lua St. Mary's. Wa umalawa le lua whelua tolu. O vinga le pulenga o le a onga i le pulenga o le LTA mo se kolosi peitai o le tali mai ina o tatof silngia wa uma o na longo le vaenga e ngafa ma le whainga o kolosi. Sa Norman Town tanga ruenga LTA Land Transport Authority a fionga olo a fuafiti va ail pal meneta nei. O ngā ruenga leo le whaamal sia leo tula whono. Peitai o saunga le mua tangata lau tele lungo le awala. Le foi o lo alanga ina pea le tanga ruenga o leo iana por kalame lungo ofisa whaasala lau. O le whautuanga masani malkom sinam tanga ruenga o paulungo Tino Filippo. E tau tua nā ia ngā lulue whaatasi mo se Samoa saunga le mu. E to alua kome sina fau o le Samoa Competition ma le Consumer Commission. Ua tau fia nei ia ile sunga a le aula mata afa, Dr. Tesman U. A. Mosa, ma le sunga papali I mali e tau mali e toa. E ta tolu tau sanga o kon kalatia ia fo ita mali e wa tofia whai ma kom sino le ofisa o ta ue lunga. Ma whamawina I le ofisa o tanga renga o le Commerce Industry and Labour po le MCO. O le to'lua lea, ua amata ia la kon kalatia vaya sanai wha au popo I le sunga Giles Swinney, ua tofia I aveamta I te whono o komisi, o le regulator mai o le officer sili foi o le MCO. Na suitulanga mai Swinney I le te whono o komisi, le saile sunga nonu le maunga sale I mova ai, ina ua wha vaya na te tau avea le tofinga te whono, I le komisi o tangata whainga ruenga le malo talo mai le lua a whelua lua. O komisi lea na whaatuina I le lua a whesfuruono, I lalo le Competition and Consumer Act 2016, le CCA. E ngā whamaleuna ia ma le puleo le CCA whainga tau maketi whaatau vai Samoa, mo I lato o whaia whaatau wa inga I le tunuu, ma le sisi o mangai tulanga tau le alu I lumo pisinisi, o le mtanga ruenga o pisinisi ma la manuia, lea ngā lue whaatasi ma le komisi iana wha maunga whai.
Tala whaaiu, tala ave lava o onanga whaatino, mafua mai in whaamanuyanga o ainga I Samoa. Lena mol mawina le tamaitai ampasa o le li o malo Europa Barbara Plinke. Ina o ia fea le whale o loa tina whai pisinisi, a le SVSG le Samoa Victim Support Group le Nofo Tane o Samoa. O le EU po le European Union lesi whaalapo tonga, o lo ofsoswani mai le tuiti tia o Sawanga ilo tato o tunu. E ala sosoani tau se leni ma to mai e wha o aile no futane. E le ngata ina Asia, le ampasa o le EU le vaenga no futane ya pia. Ai nau o lava ilo to al to manga I tona imato le Campus of Hope. Ma feilo I atu ile pulenga, ai o wha nau o lo tau fia ma tau siai. Ma ua wha awa waila na sosoani lua o lua wha lua o lua ono, ma ia wha ma lo ai ile tau sanga na tu inatu mo se sosoani tupe. Le ua whaaftai le Pristene sili niuli na jang, le apa mai peo le li o malo Europa, le EU ua sanga si tia tili ai, le soifuanga wa so uma ele ngata o tina no fotane o Samoa, ai o whanau le loto ai tona I mato. Ua sili atu la ngona ai le vala lata o le malo New Zealand ma Samoa, ina ua avea I nei le fionga si alei van tour, ma hai ko masina o le malo New Zealand I Samoa. O le taimi mua lea wa tōwhia mai ei se tangata anu o New Zealand le tōwhinga komisina e iei sona so o tangatoto I Samoa e pe ona ta ua le pepa o whamtalanga. Mai ua mai a talia ai ona tusi tōwhinga, ma aloa ia e le au mamalu le malo tu to tasi o Samoa le fio ngā tui mle li whano wa ale to o soa lau Vili lua. I le sauninga whaapitoa na whaia le taia o le asolua le vai asonei, le aso ono Februari. O le vāwhi tau sia I o malo e lua talu mai whea ngai ngā whaale wo le Treaty of Friendship I le awhiwa se lau ono lua Samoa ma New Zealand e whausia mai le wha maoni whengalengalea I ma le vāno fo le lei. Sau noa me si a lei van tour o le anga lue wala lata ma le malo Samoa ma wha awau mai ai le whai ngā wo na sosolo mai ai. Mai o le mana ongo New Zealand I afsosoni a Samoa I lona tamau ainga ma le atina inga. Ai o le tali atu suinga o le tau mai o lo ta pena fo I lango I lana tali ngā malo, taitai malo le tau pulenga le taukamia o ke topa. I le malelenga le au le malo na awhiai le alo ia e Samoa o le sao New Zealand le atina ina o le tātua tunu. Mai lava le soifua malo loaina, a oa onga, siusi o manga, tā longa, mga aluenga tele. Mai a wha manuia le fionga si a le ivan tua I lona tōwhinga, ua o se komesina sili mua leo New Zealand I Samoa e tupu anga mai Samoa. O lona tula I mai o le atele ni awa noa msanga wha amalo si au so tanga le amalo e lua. Sanga lue le fionga si a le imtanga luengol vai fafo, sa whailau tusi lona lua I me tau tamau a inga ma whatau inga. Sa ampasa New Zealand Beijing saina lua o ono lua o valu. So o ne ai male avea o se si nia o New Zealand I Asia I matu. Molem tanga luenga o le vai fafo. Lua o iwa lua o tastolu na tōwhia I mawhailau tusi mua. O le tamau a inga ma whatau inga New Zealand Beijing. Ma tōwhia ai o se kone sula le tamau a inga le ofisa ampasa I le lua festival tolu. Ma whaawau mai ai e aveam whaaton sili o le vaenga o pisnisi ma la manuia New Zealand I totono Taipei I le lua o sulfalo o sulfitu. Ma toi fo ia ne ai I Wellington ia Januari lo o sulfitu. E pu lea le ofisa o le tūlangi o le Pasifika I New Zealand. I le lua festival sa tōwhia e whaim fau tua sinia I le minista whaatawa inga I Wellington lua on whaima ampasa o New Zealand I Lucia I le lua whase e ane na te pulea le tu o le vai whafua malo Europa I Wellington ma mulimuli ane ai whaima fau tua sinia a le minista o le vai whafua New Zealand lua o le asa mua Februari lua wha tōwhia matau umaiai I Samoa e suia le komsina o New Zealand I lo tātou atunu usātau o vestangata New Zealand Dr. Trevor Madison. Ua toe tolo le asa lua se fulu le masina neili mata upua vaa ma Maylene Brown o Tamua. Ia o atu iai wa mawasa lalo ia ma atu fo I tāpenanga alitua leo. E ui ina toe ave leo I le umane o le vala unga lam ta upu I le asa lua le vai asa nei. Talutu o inga o le la leo sta ia o tutu unga na tala I tua. O tutu unga ia o fiai le whaatatia ese o na lato e whai o ni whaasalaunga I lunga o sota inga te le vavabe. Ele I mawastata wa vanoa komsina o leo le toe tā o fiai o le ungali o tā ua I lunga. E tai o li potia le Radio Samoa mai muli nuu
O le anga ima ia I fafo o le potu whaamsino na longo ina I loa leo ngali ina ia la tōgo atu le ofisa to whaia nisi o mōlianga whaatatau ilo la solia o aia inga o le tatala ai o ila ua itua. O le awa noa sa ili aise lo ia, le tangata nofo tau fia, o le whaatanga o na whaongase telefoni sa ili aise na lo ia I lalo o le vava ainga leo. O le salua o le maiaso I ona tua, toe o ane ai ili whaamsinonga tali mōlianga so tanga whaasalaunga sa la whaia, I lunga o sota inga tele vave po le Facebook. Lau Samoa Entertainment TV, mas whaapoponga I le aso ataya o le alofa o le atua, ai whasai koe.